guys, what's up guys? Anak ko na sa San Isidro Pilar guys. Nako sa G3 Cakes and Pastries Shop guys sa San Isidro Pilar guys. Karon guys, birthday sa akong anak guys, si Patrick guys. Ako buhaton guys. So 9 months na siya, 9 years na siya karon guys. Si Patrick karon diri sa San Isidro Pilar guys. Nihapit ko karon guys akong surpresahon si Patrick guys. Na akong palitan og cake guys. Unya pagabot dito guys amo guys. Di ko magpaybaw guys nga na cake nga gipalit na guys para ma-excite si Patrick guys. So man siya kaybaw nga pagpalit to cake guys. Tara guys, mag-order ta cake guys. Dito guys. Nalang ko sa G3 Cakes and Pastries Shop San Isidro Pilar guys. Anay mga cake diri guys nga kapalian guys. Karon guys, order ta cake guys. Pagiguli na to guys, na cake nga madala guys ni Patrick guys. Atong surprisahan si Patrick guys kanang cake guys para malipay po si Patrick guys nga yang amahan guys. Nga nagkuan gyapon guys, nag-atiman gyapon nila, naguna-una gyapon nila sa yang birthday guys. Manang karon guys, isang gamay nga budget guys, gamay nga kantidad, ikalipay na guys nga kanang gisurprisahan sila. Okay guys. Karon guys, karon taon guys, magmatuwa ta gamay guys kay ang cake guys, ongoing pa guys. Karon guys, matuwa lang ta guys. Nata karon sa San Isidro Pilar, Bohol sa G3 Cakes and Pastries guys shop. Diri guys, mga malamian ang ilang mga cake diri guys. Nindot kayo guys, nya maabi-abihon ang ilang mga customer diri guys. Karon guys, atong atoton guys kay tapa guys. Gian lang pa ang cake guys. Okay guys. Nata karon sa San Isidro Pilar. Ato sa ngawaton guys, ang cake guys. Para onya guys, atong surprisehan si Patrick. Onya guys, atong waton guys, ug mapalit na to cake guys. Naman tayo diri karton guys. Empty na guys. Gikan po ko nagdaking og buwad guys sa guys sa Daguhoy. Unya nihapit ko di San Isidro guys, dito na uli sa mua guys arong kuan si Patrick ma-surprise sa iyang cake guys. Karon guys, naman tayo diri karton guys, na makita na to guys nga empty nga karton guys. Ana na to isod ang cake guys para nigabot sa bahay guys. I-surpriseahon si Patrick nga di na hiban na guys nga na cake si Patrick. Ako siyang surprisahon nga na cake si Patrick. Manang maarong ma-surprise pud si guys. Okay guys, glittering pa guys. Okay guys. Ma-excited si Patrick guys sa iyang birthday guys. Guys, natakaroon sa shop guys. Kita na to guys. Anita mag-order diri guys sa San Isidro Pilar sa cake guys. O kung sa pananguban nga mga cake nga inyong mga kasal, bunyag, kung sa panang kasal, bunyag, pista, birthday kana guys. Tanang guys, tanang occasion. Okay na ma'am? Sige. Okay guys, ato makita guys. Karon guys, ang cake kay dara guys. Dara guys. Tara guys, ato ni unya ni Patrick guys, atong kuan si Patrick guys, i-surprise guys sa iyang cake nindot kayo nga cake guys. Tara guys, bratungon ra ni guys, at least nga makapalipay guys. Okay, makita na to guys. Tara guys, ang iyang cake ni Patrick guys. Tara guys. Tara guys, nindot kayo guys. Tara guys, design na ni ma'am guys. Nindot kayo guys. Makita na to guys. Tara guys. Ato ning iso dito guys, i-surprise na to si Patrick guys. Okay na ma'am, atong iso na to ma'am. Okay ma'am, palihog kusog sa karton ma'am. Okay, ato nang iso dito guys, sa karton guys para iniguli na to unya guys. Iniguli na unya, atong i-surprise ang birthday ni Patrick. Nga, wa siya kay baon nga, nagpalit og cake guys. Cake guys, pero karon guys, ako siya kitiguman. Bisa gamay guys, at least nas akong kasing guys, isip amahan nga makapalipay sa usa ka anak guys. Let's guys. Okay guys, tara ipoto pa ni ma'am guys. Unya, order ko naay mo balon ma'am. Last mo balon. Okay. Okay na naay balon guys. Dara guys. Dara guys. Paano ko nagbalon guys kay di man pwede kong fist ba na birthday guys nga why balon. Na jud puy balon guys. Unya, naay kandila guys. Na kandila nga atong gi-order ni ma'am guys. Pakita na tong kandila. 9 years na si Patrick guys. Okay. Dara guys. Okay guys. Pag-abot sa bahay guys. Guys, surprise ni Patrick. Salamat ma'am. Salamat. Okay guys, nindot kayo diri guys, maabi-abihon lang mga tindira guys. Unya na po ilang mga buutan nga mga kuan diri guys kanang kuan baker guys diri sa kuan San Isidro Pilar guys sa G3 Cakes and Pastries Shop. Okay guys, tara guys, ato ni isud sa karton guys, atong tabunan guys para ingabot sa bahay guys, ma-excite si Patrick. Let's go guys. Tara guys, magawas ta guys. Salamat ma'am.
O sige guys, tara guys, pasunat atong isul sa karton guys. Pag nagabot guys, nato dito sa bahay guys, ma-excite si Patrick na surprise siya sa iyang cake guys nga. Bisag barato lang guys, pero kasing-kasing guys, malipay atong anak guys. Let's go guys, isunat to diri guys sa karton guys. Para ma-excite si Patrick guys, ato iso diri, nya dita magmana guys nga naay cake nga gipalit sa iyang papa guys. Okay guys, ato iso diri guys. Tara guys, atong iso diri guys. Para ma-excite si Patrick guys. Kay nag-abot sa bahay guys, atong excitement ato ding tabunan og karton guys, at tabunan og karton para kuan guys ma-excite si Patrick guys. Oh. Wala, bisag kapoy guys, ikat ko sa biyahe guys, nagdaking kog buwad, akong gitagahinan akong anak karon gigahinan na ako guys. Gigahinan na ako cake guys para iya guys. Tara guys, karon ang tabunan og karton guys. Tabunan og karton guys ang iyang cake guys. Para iligabot sa bahay guys, ma-excite si Patrick guys. Okay guys, larga guys, ato na guys. Okay guys. Ready guys, ato na ta guys. Uli na ta guys. Ato na i-surprise si birthday guys sa iyang 9 years nga katuigan guys, sa iyang birthday guys. Let's go guys. Tara guys. Let's go. Si Patrick kay to gilakaw guys. Karon tataog guys atong i-surprise yang cake guys. Unya karon guys, naihanda ni Patrick diri guys. Makita na to guys, yang handa guys. Unya katong cake guys, dito sa to ibutan diri guys. Makita guys, na spaghetti guys, na pansit guys, unya na ilamaw guys. Karon guys, pa si Patrick guys, ilakaw si Patrick guys. Karon guys, tagal guys. Atong i-surprise si Patrick guys. Karon guys, to si Patrick guys ay ipalit nga soft drinks guys, para guys. Karon guys, kami kay among surprise si Patrick guys sa iyang cake guys. Tara guys, ay cake ni Patrick guys. Guys, among surprise si Patrick guys. Unya tataw guys, among paungon ang suga guys. Unya among surprise si Patrick guys. Tara guys. Among surprise si Patrick guys sa unya guys. Inigabot guys kay to si Patrick kay lakaw guys, kay nagpalit og kanang soft drinks guys. Nagalam ni karon guys sa iyang cake guys. Yan na magpalit katong sa iyang spot katong yan later. Patrick. Patrick. Ako ta kaya tapang mo lang. Gitrek. Okay, Trek. Trek. Sige, Trek. Okay, papak. Kanta. Okay guys. Nana si Patrick guys. Among surprise guys. Okay guys. Sige guys. Kakanta tantanan. Happy birthday Patrick. Happy birthday Patrick. Happy birthday. Happy birthday. Patrick.
ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel guys. God bless guys. Guys, surprise yun si Patrick guys. Okay guys, salamat guys. God bless guys.